yo jiɗiɓe yo acce fayɓe mo janga yo e jande dina kana fay jande l'école wallay jande rewa gorunde yum ɗum no ɓuri nendi ko voilà assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh musidɓe yilɓe on hiwrama o salminama o landama so tawi ɗon e jamno ko kala ka hikkorɗon fewdo o saayi ɗo ko adi kon mi wi on ko bisimilla ko tooli ka plateau meɗen Jama TV hande kadi ko yowiti e émission men mo anduɗen on waɗowo e mercredi ji ɗen fof gila ka 21 o yoni ɗon harano ɗon andi iɗen jokkodiri émission on ha ka sayo nangue o donc iɗon andi émission on joni en watte tun e batte ɓay iɗon andi ko watta e batte ɗum metta andutude donc ko émission needi e jikkuji men noon ko émission ɓuura c'est à dire ko piiji heewɗi woni e nder muɗum koye wawata gasude yewtugol fimum mais e yewtay goɗɗum e mum ko ɗum waɗi haray kala manin ko wawɗen suutude e nder muɗum haray koyen sendudu e jama o donc haray noon hande kadi hiɗen mottodiri ɗo enen e hoɓɓe meɗen goo ɓe tawata noon haray ko andaɓe kadi moƴƴa ko hina seeɗa anduɓeɓe ɓen si yiiɓe ande tawi ɓe andaɓe ɓen si yiiɓe gila hande ɓe ɓurta ɓe anda ɓe kamɓe kadi ɓe anda ko homɓe woni homɓe ko honɗum kadi ɓe jokkani en e fewdo o saayi ɗo vraiment haray o weltanama ko ƴettuɗon sayiji moɗon ɗin kon fof fi e ƴewgol o émission meɗen needi e jikkuji men bon comme no andirɗon noon en wawi on andi hunde kala hunde si tawi a faala diwde yaaha yeeso ko woɗɗiti il faut que yiltitoɗa ɓaawo seeɗa donc haray men nayi ɓiyo yeytade e toujours si tawi woni o yii ko tawata ñande waɗɗen émission wo haray no woodi ko fanɗani on e mum haray andite aroyay e ɗuɗɗinamɓe en e nder muɗum on andi yewtay ɗum souvent goto ko goto tun donc ñande heɓuɗen feere wo ɓanuɗen ɗo ɓurɓe en ma ɓe waweten échange ude inchallah on nanay kadi goɗɗum ngo piiji heesi e nder muɗum donc ande yaltata e nder cadre émission needi e jikkuji men on fayda noon ko yewtete kon fof haysi kaka bolol yahuɗa haysi ko honto tigui yahuɗa ka juma ka jama ka marché c'est à dire a découvre fi jikku tagaɗo nde ɗa iwa ɗon hara do a tiriɗo leeson e junggo makko sa wondi e goɗɗo haysi ko quelques minutes ou quelques heures no wona woniri wo a famay goɗɗum e makko a anda so taga ɗon ko welɗo wondude ko honɗum woni jikku makko seeɗa ko honno o ne'ira ka ɓeygure makko c'est à dire a wawa découvrir goɗɗum e makko est ce que vous voyez donc sans plus tarder musidɓe meɗen ɓe no ɗo kotiraɓe woɓɓe men e goreɓe kotiraɓe woɓɓe amen donc haray ɓe ɓatta ko meɗen ɗo ala noon ko ɓennani ko ngo ko ala ko ƴakkani joññire kono en talnayɓe sannenɓe ka plateau Jama TV assalamu aleykum monsieur aleykum salam wa rahmatullah voilà en hiwrike on men salmini on min landike so tawi ɗon e jaam min salmitike on min hiwritike on min hiwritike bolonɗa on fof merci beaucoup noon mango guine en jo woniri namo haray min salmitike mo min jarnimo haray min weltike toliye mo tolnuɗon men ɗo on e Jama TV merci e jikku e neediji meɗen nam haray mi wi on ko bisimilla ko tooli donc ala ko ƴakkani joññiri andintine jama on ko homɓe woni homɓe ko homɓe woni yeeso jama on ɗo hande ok haray ko non woniri haray ɗen ɓe wiyata alhamdoulillahi rabbil alamina jomiraɗon ko nemini en e ɗi nemaji ɗo tawdegol o émission ɗo kadi donc haray gikke teddungal haray ko min ɓe wiyata Tola Production namu joɗorɗo leydi Guinée Bissau haray meɗen hewtani en ga kadi ɓagon ko wiyete ko ko hunde wotere ko en famille c'est vrai donc haray kala ko tigui yaari koye ɗaɓɓitu siɓɓe mum ɓen nam donc haray min ari ɗo min yiiti kadi siɓɓe amen ɓen c'est vrai vraiment haray min weltike moƴƴa ok aray o weltanama on nani onon tigui ala ko mi ɓeyta hoore ɗon hande ɗe wondi ɗo e Tola Production joɗoranɓe en ɗo e Guinée Bissau ɗon andi noon si innama Tola Production so on nanay mo on moƴƴano toon ko wona ɗaɓɓede kon o pron ɗon ya beaucoup de choses qui signifie dedans piiji hewɗi no nder ɗon no somi nder ɗon hande noon ko ɗuuɗi laaɓay ɗo par ce que ko honɗum waɗi en découvray toon ɗo e jikkuji woɓɓe e neediji woɓɓe ɓaylen andi pellet mo innama producteur hara hiɗen andi no woodi ɓe hawrata e nder muɗum tawata hara way c'est vrai ɓe arde façon be c'est à dire façon be comportement haray Tola Production ko bisimilla ko tooli haray fuɗɗode meɗen émission on
e ko honɗum tawata taw hiɗon nana e inde ko inna needi ko honno neɗɗo wawa dowa wawde taw avant que en feƴƴude ɗon. Ok, haray miɗo inna needi ko jikkuji meɗen ɗi annduɗen needi ko ɗum wiyete ko adi kon fof goɗɗo sino mari needi nokku kala ko yehi o heɓay ɓe o wondi ɓe o huwodirta ko needi ndi watta ɗum ɗon. Donc haray needi neɗɗo fof neɗɗo kala ko yaari o wondu e needi. Sa jogike needi a heɓay nene, a heɓay baaba, a heɓay koto, a heɓay miñam. Ko needi ndi woni fi fof. Machallah. Donc haray needi ko ɗum ɗon andira ɗen enen e naamu meɗen pulal ngal. Sa nani ɓe inni goɗɗo oɗo ala needi donc haray hatti ko needi ndi woni fi fof. Hoyde ɓurata ɗo si wiyama tunkari ala needi haray tigi tigi on mettisi faade donc haray needi ndi woni fi fof. Machallah. Ok, Tola Production. Machallah, haray o weltanama. Voilà, mes téléspectateurs, vous voyez, on est là avec notre producteur qui actuellement il réside. Je ne peux pas vous dire qu'il est actuellement à Guinée-Bissau. Non, il est actuellement à Dakar, précisément dans la capitale sénégalaise. Tola Production. Il est là avec nous. On va échanger quelques idées en ce qui concerne l'éducation des bases et caractères humains. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se situent, c'est-à-dire qui cadrent, c'est-à-dire qui incarnent même dans nos crânes, qu'on ne peut même pas dévoiler tout. Parce que c'est-à-dire, c'est en forçant qu'on devient forceron. Tout ce qu'on doit faire, il faut qu'on force la situation. On andi piji en mélange parce que on andi kala hunde nde waɗata ay mota ko to wawa direct. Il faut que force a goɗɗum ɗum. Faut que force a goɗɗum ɗum si fi o tawe a tawete andaɓe ɓen ko waɗugol ko moƴƴi kon. Mais c'est Tola Production hiɓe takko men ɗo. Mais c'est Tola Production haray ara garal mon Sénégal ngal taw ko hon ɗum woni ko hewtiniri en Sénégal ga fewdo o saay ɗo. Ok, haray aralan Sénégal ngal tigi tigi ko argol tun yiida e musidɓe wayridiraɓe. C'est vrai. Ka tigi tigi. Merci. Par ce que no wodi min kadi buy wonɓe déplacade ga yaha hiwrolan ton mais wona seeɗa ɓe arta donc ɗum no ɗuuɗi. Donc min kadi haray mi wayri ga mi wonno ga ko neeɓi donc mi yiltiti mi yehi ka meɗen Lagine mi woni ton ha mi yaari leydi Guinée Bissau donc mi neeɓi ton kadi donc mi ara no ha wano Ziguinchor Gambie donc tawi Allah newnal tawi mi hewtu ka capital ga donc min kadi e ngal ɗo min habbo mi profita mi ara ga mi yiida e siɓɓe yiɓɓe ɓen jama on andala mi anda kadi jama on ɓuri ni. Merci beaucoup. Donc haray ko wano min ɗo jama on nani ara eɗen duwa tolnude Tola Production eɗen duwa ɓe tolnude ɓay on nani garal maɓɓe ngal c'est la première fois d'être dans la capitale alors eɗe wonde maɓɓe ɗo en tolnayɓe inchallah. Haray monsieur Tola Production telen ka woniran ɗon en ton e Guinée Bissau ko honno jamaji ɗin woni ardude e mon d'ailleurs taw si nama Tola Production mais nanay inde production nder ton haray mi anda so tawi woni ko inde nden tun ou bien so tawi pratique ko no waɗude en même temps. way kono woniri pratique ko no wadde donc haray jama on ɓuyi haray wonno no yiide ka Facebook woɓɓe kadi yiya ka YouTube par ce que no woodi ɓe mi woni produit ude artiste ɓe voilà donc haray ɗum ɗon no woodi wonɓe yiide haray kadi ɓe yaal ɓen toujours yo ɓeydu e darugol ngol moƴƴa inchallah haray fof e yiyay e bawgal Allah donc haray no woodi ɓe mi woni produit ude d'accord ok ɓe produit ɗon ɗon no gasa hiɗen hawrde woɓɓe meɗen toon tawata haray ɓay ko surtout affaire needi affaire jikku woni yewtude fof wona gotum mi anda so tawi woni hiɗon hawrde woɓɓe goo toon tawata hara e situation maɓɓe on comportement maɓɓe on no addana on sattede ka wonɗon gollude ɗon mi anda so tawi woni ɗon hawra e ɓen toon. Oui bien sûr ɗum ɗon no waɗa par ce que hunde fof hunde konko yete kon jama fof na gotum d'accord donc aray toujours sa woni jooma ɓeygure ko am muññoto donc aray ɗum ɗon no nder ton d'accord feere ala kono menen haray toujours meɗen muññi e ɗum ɗon meɗen encourage kadi toujours sukaɓe men ɓen wakkilagol wona noon ɓeyda needi ndi d'accord donc haray menen
mais wikkota ko goto min añata goto donc haray toujours ɗum ɗon menen meɗen encadre donc meɗen buumi nder ton donc ngal Allah c'est bien organisé quand voilà bien organisé donc haray a hawray e mettuɓe fi hawray e welɓe fi koɗo ɗum ɗon fof ko doy ha jama fof suusama ɓatoma donc wawa yaadude. Merci. Ouais, bien sûr. D'accord, on nani on andi ɓeyna o jungo laaɓu ngo metta mettude musidɓe du coup tagaɗo golle maɗen ka watta ɗon fo sa respecti hoorema tun a heɓa respectuɓe ma donc iɗa hawra e woɓɓe comme no ɓe yewtiri noon tawata hara iɓe metti gerdude wiren noon directement par ce que no woodi mettuɓe gerdude vraiment tawa hara ay an tigui sana e ɓernde laaɓude moƴƴude joguiɗa vraiment si ɓe ari on ton godata e golleji ɗi du coup ɓe addante sattede ɓe addanama ɓe exigenama piiji gon toon tawata hara ko kara ha wawata ɗi e réalisir kara ha wawata yaltirde e mum kono comme no ɓe wiri noon o yi ko muñalngal rek donc hiɓe muññi ɓe wondi e yimɓe ɓen toon façon no ɓe wayi wo donc mi anda so tawi woni yimɓe men ɓen toon par ce que ɗe mari to wano musidɓe men guinéen ɓe jooɗiɓe Guinée Bissau mi anda so tawi woni c'est à dire kamɓe yimɓe men ɓen e yimɓe toon ɓen ko honno ɓe wawi ɓay no gasa guinéen ɓe yahay ka mon artiste ɓe guinéen ɓe no gasa yahay ka mon en même temps kadi artiste ɓe Guinée Bissau ma pays ji goo hewtay ka mon mi anda sino woodi différence ko wawa toon addande hakkude ɓe yahayɓe ka moɗon noon. Ok donc aray tigui haray mo boye comportement mum quoi du coup ok donc haray ko noon mi wawata wirde kono minniri on noon tum d'accord artiste ɓe men yahay toon artiste ɓe guiné en siɓe kadi donc no wiyorta guiné en siɓe d'accord donc ɓen kadi no toon donc min kono mi wiri on ni par ce que min déjà tola production no woodi compile momi créé ɓe innamo no recul compilation. D'accord. Famille. Ok. Mi woni PDG no recul compilation. C'est bien. Du coup, mi hawtidiri artiste ɓe ɓen fof artiste Guinée Bissau artiste Guinée Conakry famille fof mi hawtidiri mi noddi mi regroupe mi waɗi on ɗuma ɗon compile ɗon. C'est bien. Donc mi heɓaniɓe ni sonji ɗiɗi mi waɗaniɓe clip goto bientôt kadi deuxième clip on inchallah meɗen e lawol ngol donc aray min on mi sendidira hay goto fof miɗo jogui emi wonu nene goto baba goto par ce que c'est la famille donc aray min mi senda hay goto donc aray ɗin ɗon kadi bientôt jama on découvre ay musique ji ɗin nana anda way tigui tigui tola production sendidira no joguiti fof no naɓi ɗe fof d'accord famille donc mi yiyay woɓɓe no wola ton haalaji no ɓe ko ni wattiri ni kono min ɗum fof mi daara famille par ce que déjà no woodi e amen toon hara ko toon yeehi jibina janɗi toon mawni toon on faami kono hara ɗi waali nene maɓɓe e baaɓe maɓɓe hara ko Guinée Conakry on faami donc haray ɓe toon on faami kono toujours ɓe naɓi culture men on kadi culture Guinée Conakry on ɓe yima e musique ji men ɗi on faami wano noon kamɓe kadi leƴƴi ɗin toon buye maɓɓe yahay ka men no yiɗi culture men on donc haray tigi tigi oti kañum sendidira ɗum ɗon hawtidi fof waɗi union goto donc jama o si nani kadi musique ji ɗin toujours ɓurta e andude kadi tola production sendidira ne jogui fof nene goto baba goto machallah tola production sendidira mo jogui fof nene goto baba goto musidɓe o nani wona mi yewti ko kamɓe yewti te kadi miɗe ɓuuri tañƴinade goɗɗo ɓe araɗo waɗugol c'est à dire promotion ma c'est à dire goɗɗungo non publicité non c'est juste en ce qui concerne nedi men ndin comportement men on à travers jamaji wona ɗi naɓidede ɗi ɓayɗon andi ɓeɗo ko wona ɓe naɓidede ko musidɓe men wona ɓe naɓidede donc siɗe yewtude haray wona e inde c'est à dire golle ɗe ɓe woni yewtude jokkude ɗen wona e inde ɗum ɗo wonde yewtude pour bien préciser quoi du coup haray koye ɓe sendidiran en no jamaji ɗi woni yarde ka maɓɓe noon ɓay haray mo be no mari e comportement mo be no mari needi mum ndin feere e jikku muɗum on feere donc o nani explication mo ɓe addani en ɗo on à travers artiste ɓe yahayɓe ka maɓɓe ɓen donc en artay toujours e maɓɓe ɓay haray ɗon andi
iɗe yeeli ko gonga yitudugol e maɓɓe ɗo kadi e sayiji aroyeɗi kono mi anda si ɗum yaway kono hande ɗo nde ɗen seeda haray ɓe yettama ko ɓe yetta o donc haray mi anda si tawi woni e ɓen artiste ɓe meɗen andi artiste ɓe buyi hay kamon meɗen andi façon artiste on fof du coup ɓay meɗen andi sinnama artiste no waɗa ɓe mamaya reggae siga ɗimpiji no heewi donc mi anda si tawi woni ɓen fof koko comportement goto jogui par ce que reggae man woɓɓe menen meɗen considéré waɗa ɓe reggae ɓe fiimay ɓe yaray fiimay dorogu ɓe mannoto donc waɗa ɓe mamayaɓe meɗen considéré ɓen ko jokkay ɓe rewɓe waɗa ɗuma mi anda siɗo no woodi ko yewton men ɗon kadi seeɗa ɓay haray artiste on fof yahay kam o ok donc haray komi wawata wiide ɗum ɗon selon que mo kala e vice mum voilà mo kala e vice mum donc a wawata haɗugol ɗum ɗon faami donc haray toujours ko o tigui kañum gérata o faami gérata tigui tigui o min si wiyama golle ɗen ko golle ɗen sen haaldi hunde nden e wadde hunde nden ko nden ɗo watte amma ko joguitiɗa nder ton ko min fayɗa mi yurnitatako o faami tigi tigi on min kala ko haldude waɗen ɗum ɗon on faami joni ga donc haray e jama fof no arde waɗoɓe mamaya waɗoɓe reggae waɗoɓe rap o faami mais fof o tigui joguitoto par ce que gongo ete kon e neɗɗo sa joguitorima hakkille makko ki on haɓata oui c'est vrai c'est vrai donc aray pular wi ɗum ko noon joguitori ha goɗɗo ko hakkille mum ɗe joguitorte c'est à dire andi goɗɗo sa no yirɗama noon ko noon joguitortama du coup komi faami kon e nder yewtere mon nde ok musidɓe are nani toujours kadi en ha yewtanayi enen e DG on fottanen to hunde wotere ɓe accitana e numéro on sino woodi participay ɓe wawa noddude en ka 78 116 82 38 78 116 82 38 on haray numéro no affici ɗon kala wawo noddude participa e émission on min aña conseil min aña landi wonno ardi o haray ko en goto e muɗum inchallah haray no andirɗon noon ɗe wondi e toola production ɗo ɓe yewtiden seeɗa e fi jikkuji jama no ɓe wondiri noon e artiste ɓe meɗen ɓen ton e Guinée Bissau haray mi anda so tawi woni garal mon Sénégal ngal ɗo kadi ko honno yirɗon yimɓe ɓen ga nediji mabɓe ɗi ga par rapport ka jooɗi ɗon toon e jusqu'à lagine ka meɗen ko honno waw jama o wa'ani on ɗo kadi comportement ji mabɓe ɗi ok donc haray ɗo miɗo a wiide jama on ɗo mi anda à fond par ce que déjà min heɓal ɗo taw ha d'accord kono yeru komi woni yiide kon wonɓe arde hiwro lamɓe eɓe mi woni fottudude ɓen donc ara vraiment mi yirali ɓe nediji bondi taho o faami donc aray miɗo toro noon kadi jama on fof yo jogui to needi par ce que ko needi e teddugal wata naɓugol piiji ɗum fof yeeso c'est vrai donc neɗɗo sa jogui ke needi kala ko yawɗa a tedday kala ko yawɗa a heɓay siɗɗo a heɓay mo yaaduɗa mo welduɗa mo naɓiduɗa donc so daari hande ko hewtinimi Jama TV ɗo ko teddungal e needi o faami par ce que buyno arde ɗo o faami donc hara e ɓe ala heɓude ɗum haysi ɓe faala vraiment haray ko needi ndin e teddungal ngal woni fi fof donc hara miɗo tori sukaɓe men ɓen yimɓe men ɓen mo kala yo ɓeydu needi ndin e teddungal ngal d'accord ɗum ɗo woni fi fof voilà mo ɓe yo ɓeydu needi ndin e teddungal ngal surtout nous c'est à dire les jeunes génération enen fewntiɓe fewnɗo ɓen enen ɗo eɗe mari koye probléme ko fof enen ɗo yewtidiren taw surtout ɓe min hunduko an huɓata e mum ɓen na yupputugol tuuɓele accita sa yande ɗum e wonde noon hande mi fembaki moƴƴa mais y a pas de probléme du coup koye rew laawi ɗin fof ɗo ɓayi ɗon andi bullal kaka baggal seeɓata musidɓe sa inni a ɓonta e leggal bolon a musidɓe ko sakkitorton ko helugol donc andi ɗum ɗon haray e ko law boni ko law woni ko ngal turi si boni law ko kara ham moƴƴitirta faaɓe ɗuuɗay ɗon haray noon ɗo e ɗum ɗo yo tigui eto ɓayno andi no woni wawi wonde responsable janggo eto ekkito ka lawɗi womo ekkitike ka lawɗi vraiment no fur et à mesure o ninsata haray no ɓe yewtiren ɗo ni kañum toola production e hiɓe hawrde e jamaji ɗin fof hiɓe hawrde e façon be no neɗɗo wayi par ce que e mo woni comme no ɓe woniri ɗo ni en tant que producteur o woɗotako o woɗaki himo continue donc hande hiɓe ɗo ko Jama TV ɗo
donc ɓe yewta hen kadi seeɗa naɓidal maɓɓe no gasa wara autorité ji ɗin no gasa no andi fi maɓɓe e Guinée Bissau ma des grandes personnalités mi anda ɗum ɗon kadi so tawi woni e ɓe andi fi moɗon toon. Oui, bien sûr. Laamu ngu no andi fiya men parce que sa inni a naada e artiste jo iwo pays ara e pays donc no wona woniri o laamu ngu ko fof ke anda fima. D'accord. Donc haray meɗen naɓide laamu ngu surtout man représentant ɓe meɗen ɓen ton e Guinée Bissau. D'accord. Représente ɓe ressortissant ɓe men ɓe. D'accord. Donc haray meɗen naɓide e maɓɓe meɗen jonniti ɓe teddungal maɓɓe ngal. Donc laamu ngun kadi kala ko duwa kon tigi tigi on e meɗen rewde waɗa. D'accord. Droit ji ɗi ɓe landi ɗin fof. Oui, oui. Donc haray ɗum ɗon surtout ça ko ɗum no woni priorité on par ce que Ok. so tawi woni ida halfi hunde no woodi piiji ɗi andanɗa hoorema ara ɗin ɗon ko ɓeynayi c' est à dire ɓeynayi wo ko droit et devoir Ok. siɗa e leydi ko droit et devoir no woodi ko hanuɗa waɗude no woodi ko hanuɗa an kadi hettude Ok. Ouais. y a pas de probléme Donc no woni. on nani musidɓe aray ɗum ɗon fof no woodi 78 116 82 38 fi kala participe o wawa jonnude explication mum on ma avis envie c' est à dire ko faala yewde kon avis mum on e par rapport e kañum e Tola Production ɗo haray Tola Production toujours en yiltoto seeɗa ɓay si mottodirama e fayda men remarque e yiyay si yimɓe buy mottodiri wano innama ko ɓuuro woɓɓe no toon no ɓuuri marde jawdi c' à dire no ɓurda dal fotatake ka aduna ɗo fotaka donc mi anda ɓay si tawi woni goɗɗo no ara e mon tawa hara o ala hay fus fayda woɓɓe kadi aroyay e feemoɗon tawa hara koyeɓe haɓɓito ɓe gollira e jawdi ndin e ɓe ronka gollirde e saria on mi anda so tawi woni ɗon hawra e ɓen kadi c' à dire ɓe gollira e ɓe ngenari anda so tawi woni ɗon hawra e ɓen kadi e nder golle mon ɗen. Ouais. Donc ɗum ɗon fof no waɗa ɗum ɗon fof no waɗude donc hoti no yiide ɗum ɗon fof mais ngal Allah hotigi no geri no muññi par ce que no woodi ɓe buy ɓe wotigi tawi toon affaire promoteur yagal produisugol kadi D'accord. faami donc mimi on miɗo awide ko min woni fenɗo ni toon toso kon o faami donc ɗum fof no wadde o faami kono andi toujours ɓen nayi pay kun koyo muññu Naam. pay kun ko muññi ko D'accord. min mi yiyay piiji buy kono mi c'est à dire que mi wowlata faami kono miniri on tum min toujours mi jogitoray haqqille ɗen D'accord. woɓɓe aray gonko e tawi kon hara ala hay fuy o faami kono hollama giggol hollama teddungal hollama laawol ngol o faami Naam. woɓɓe goo kadi ara holla jawdi no wirɗon ni o faami Naam. yaha gonko e tawi kon ndaara si tawi ko hanuɗa yaltiroyde ɗon ɓe kalira oui c'est vrai kono ɗon andi mo Allah walli no ɓuuri mo goɗɗo walli vraiment vraiment donc aray ɗum ɗon fof no heeɓo e programme ji ah oui kono fof woti no muññi no wakkiligue d'accord d'accord donc mi sikki tu woɓɓe hewti ka ɓoggol e wawa ɓe tolnude bon assalamu aleykum. Waaleykum salam. On jarama. On jarama e ɗon e jaam. Jam to alhamdulillah. Ah ko wonɓe ko on to? Ah ko populaire depuis Wakam. Populaire depuis Wakam. Ok ko bisimilla. Ara on jarama. Émission mo meɗe suivre mo moƴƴa moƴƴa. D'accord merci. Et puis kadi miɗe salmina ɓiɗɗoje musidɗo men arɗo ɗon. D'accord Tola Production. Ay mo hiwre ɗon ko dole dole. Ok awa on nani. Ok o weltanama onon kadi no gasa ɓe yeehi taw donc haray kamɓe kadi ɓe weltanike on ɓe hiwrtike on ton e Wakam vraiment mi arta e mon kadi toujours e ko yowiti ɓayɗon andi mi nanayi ɓenna producteur et promoteur min mi ronku sendidirde ɗin ɗon ɗiɗi ko hombo woni yeeso oya producteur et promoteur par ce que ɓen ɗon ɗiɗo mo ɓe no toon ko lowre mum mi ɓuuri tañina ka hara ko gooto. Ok ɗin ɗon ɗiɗi sa ndaari no sendodiri mais fof ko hunde wotere nden fof no wawa gollidude faami d'accord promoteur donc ko waɗoɓe événement d'accord addoɓe artiste faami donc kamɓe ko ɗum ɗon tun woni golle ɗen producteur donc hara
a produisay artiste o d'accord on je faami comprends men araɗa produisude artiste ɓe ɓe je comprends men on faami nam kono fof no yiltodiri ko hunde wotere no hewa sa wi 6 et 9 way hiɓe naɓudude quoi no naɓidude ah oui ɗo good fus yowata gollude e ɓaawo ɗuma selon no mi famiri noon ok wano promoteur on faami production ɗawa jogade production ma on tun on faami ara ko produisugol tu wonɗa wadde ah on d'accord faami promoteur noon ɗum ɗon donc ɗa wawi yiidude producteur jo on yewti ɗon ɗa faala artiste jo makko on ah faami. je comprends way no wona woniri wo promoteur jo on heɓay haaju e producteur jo on ah oui ko ɗo ha woni ko producteur ko ɗo woni source on ko ɗo woni ɓundu ndun awa Ok. somi faami ko ɗon Ok. par ce que promoteur jon ko ɗum hanni wo fokke tumo yiida Ok. e producteur on producteur o ah d'accord o faami D'accord. par ce que ko on ɗon jogiti e o faala addude ɓe d'accord o faami je comprends men donc haray kono ok on nani piiji ɗin bon piiji ɗi weelaafi mais musidɓe ɗe wawi gérde on anndi min nanay kadi promoteur ɓe ɓen ma producteur ɓe ɓen tout souvent ɓe lurray kamɓe artiste ɓe maɓɓe ɓen ɓe wawata naɓudude ɓen woɓɓe maɓɓe ɓe haalda eɗen yiwde surtout si fewndo ko actualité fewndiɗo fewndo o saaha ɗo tawata woɓɓe ɓen ƴettay artiste ɓe ɓen producteur ɓe ma promoteur ɓe ɓen no woɓɓe c'est à dire ɓen yiɓe woɓɓe maɓɓe no mari jikkuji gono toon tawata hara si ɓe noddi artiste jo ko ɓe haaldide makko kon ɓe yaltoyta prix carton ɓen promoteur ɓe ma producteur ɓe ɓen no woodi ɓen no jogui on jikku ɗon ɓe utilisera artiste jon pour que yo haaju maɓɓe on faju donc si feƴƴi ɗon ɓe faale wadde mo killi killi ɓe jalnamo fi yoɓe seedu e hoore ɗum ɗon mi anda so tawi woni e ko honɗum marɗon ko yewton ɗum ɗon kadi sa déjà ko honɗum marɗon ko yewton ɓen ɗon kadi par ce que ko onon on ko onon ok donc andi gonko ɓeyata ko nam ko ukkorta cangol ko fiya ɓuuɓu wayi o faami donc aray promoteur e producteur e artiste fof ko hunde wotere o faami nam donc difficulté ji no e mum moƴƴa o faami donc haray goɗɗo ko noddirta goɗɗo ar golle ko fiimo kala mo yo heɓu way o faami oui na yo artiste jon tun heɓu acca promoteur jon ma artiste jon tun heɓa acca producteur jon faami coopération gagnant gagnant ok ko gagnant gagnant oui mais noon feƴƴano wirɗen noon nam o faami e no woodi moƴƴuɓe no woodi bomɓe c'est vrai feere ala nam o faami ok kono ara e ɗin piiji ɗon e sa ndaari e ko déplacirta artiste jo adda e konko te kon piiji buyno nder mum Naam. frais buyno nder toon ah d'accord waɗeteeɗi heewɗi ay ɗon noon Fami. kafreji ɗon noon voilà woɓɓe no adda ronkare sisude ngal allah waɗa échec waɗa échec few Ay. on faami perde kañum mbuɗi mum ɗin few des millions on faami oui perde few on faami sa yewti ɗum artiste jon a faami gongo te kon si tawina sina yurmeteɗo tigi tigi o famatama vraiment o faami nam si tawi noon ko yurmeteɗo yanguiɗo anditowo o andita o faami c'est vrai donc ara no woodi noon kadi e muɗum e waɗoɓe kadi ɗum adda récisa few nam o faami waɗa kala banteyagal o faami onon ɗon noon onon waɗeɓe kala Ɗum- bante ɗum ɗon yagal ngal kadi- wona ɗum ɗon haalanede kadi oui oui haray wona laawol Ah, c'est par ce vrai. que anditu kanko kadi e ko lakkere makko c'est vrai o faami c'est vrai ko lakkere makko jonni tumo bete ko halduɗon ko nam o faami jonni tumo ko halduɗon ko par ce que kan kadi ko ɗon o tañƴinni vraiment o faami donc hara min on ko ɗum ɗon mi wawata wiide e gagnano toon perdino toon nam o faami haray toujours ko si yewtidama famodirama yurmodirama ko ɗum ɗo wata wallugol donc on nani toujours 78 116 82 38 78 116 82 38 numéro no affici ɗon o wawa noddude participe on émission o enen e tola production iɗen wondi ɗo hande e ko yowiti e needi e jikkuji men ɓay haray min haalni on e memira cenɗe ɗen fof donc e memay noon ha tawale wawi memiki hande wawi woɓɓe hewti kadi ka ɓoggol en tolnayɓe assalamu aleykum Alaikum salam. ay on jarama Dama jumbe. ok awa weltanama dema juumu kay
ok awa weltanama toon arayno minen olo fof min nanta sono aru ñaamen e ɗum on donc ara o weltanama toon toujours ɓe no yewtir ɗon noon hakkille no jaaɓi par ce que tagaɗo siɗa wadde siga ɗin piiji a tama e sawro e hakkude ayi a ƴettata a 100% a gagnay a ƴettata kadi 100% a perde kono contraire mum no wawi arde des fois ɗa wawi gagnude ɗa wawi perdude comme no yewtir ɗon no awa nani surtout vous les producteurs waɗayɓe ménage waɗayɓe goɗɗum no toon fiitu yo waɗu faale mum on nani ɓeɗo laɓɓinani en si tawi woni ari heɓade on fof ande heeɓike moodi mi sikki o ɗum ɗo woni laaɓal ngal si ari kadi noon échec ari wadde on fof kadi ande échec waɗi donc ɗon mi ɓuuri dañinade ko ɗum ɗo woni laaɓal ngal e golle ɗen donc haray toujours min arta e moɗon ɓayɗon andi fewdo o saayi ɗo o génération meɗen ɗo e no heewi santere no heewi duyi suddi rew c'est à dire hay rewɓe artiste ɓe ɗum no heewi tef ɗum ɓen kadi no gasa ɓe yahay e mon gasa no woodi hara no toon jombaɓe no toon no gasa hara ɓe jombaka mi anda si ɗon heɓude difficulté ji hakkude mon e ɓen rewɓe artiste ɓe ɗon kadi surtout jombaɓe ɓen mi anda si ɓen no yaha e moɗon par ce que si jombaɗo yeehi e mon fi golle souvent woɓɓe ɓen haray wono mene meɗen jalousie ha min acciti ɓeygu amen par exemple ko artiste jo yeehi ka mon donc l'air happaɗo yoni mi yiyalimo donc hayso haali ɗon honɗum tigui de min hoolota mi anda si ɗon heɓude e ɗin difficulté ji toon kadi ko yowiti artiste ɓe rewɓe ɓen oui artiste ɓe rewɓe no yaade toon d' accord kara kadi ko jombaɓe d' accord donc mais toujours menen ɓawo tigui ara no wondi e manaje mum o d' accord si Allah jaaɓi minen koye on ɗon min basoto manaje o way manaje mum faami nam fayda yahoɓe fof yaada e manaje mum on faami immota ko tun kañum tu yaha quoi si ɓe ari kadi min loosay ɓe ha moƴƴa d' accord on faami nam artiste yo debbo o wona e kanko tun feere manaje on wona feere o faami siko ɓe tato min loosay ɓe chambre tati o faami mo kala wona normal o faami koɓe faala kon fof min lando manaje o min waɗa no duwirano si golle amen ɗe gasi min waynodira kadi no duwirano o faami amma yeeso toon minen haray min tefata ha oui c'est vrai par ce que kala koɓe ɗum anni ko manaji on min lanto ko ɗum marɗuɗon affaire quoi ok dikko voilà on andi so yiɗe yewde ɗum woɓɓe no jikkini immoɗo c'est à dire ɓay ko affaire jikku wonne yewtude woɓɓe immoɗo yaaha ɓe libéra on tigui ha para ɓe fotta e ka suudu e konngol o immo yaha tun o fiira à mesure woɓɓe heɓa ko sowinsino wona modi makko ka suudu sowinsinamo inna donc hande on a famali ko jokka toon ɓe adda siga ɗin haala argument ji ha ɗum wadda ɓe manaje makko ɗum wadda ɓe producteur jo makko ɗum fof no e mum donc ko ɗum fof arata hara meɗen yomin lando on siga ɗum donc on nani ɗo kadi wona ko satti woni nder toon par ce que golle maɗen ko golle ma wata hésito e golle maɗen sa andi tun iɗa wawi golle maɗen wukko ko yeeso toon on ɗum ɗon on rewtu lawol ngol Allah wallete kono so tawi woni a waɗa woni semblant e golle maɗen vraiment ko échec yaltoyta du coup haray en accu waɗugol semblant on sa acciti goɗɗo fi golle makko hiɗa andi mo tena golle makko ɗen accutumo yawa golla golle makko ɗe wata jogoro sama kala e programme makko on par ce que sina ɗum a bonnanaymo bonnana hoorema haray en duwaka wadde ɗum enen marɓe sonnaɓe ono marɓe sonnaɓe artiste ɓe ɓen haray on duwaka jogade ɓe ma sikkite yana hakkude mo ça ne peut pas être golle wawata yarde noon ok aray to la production e min arta e mum kadi landal ko tawata e hande fewdo ka c'est à dire si min yi on fewdo o meɗen andi woyi kon kotiraɓe amen e donc neediji ɗin e mawɓe men ɓen sa surtout fewdo mon e fewdo o génération fewdiɗo ɗo mi anda ko honno yirɗo needi ndin hakkude sukaɓe ɓen quoi fewdo mon e fewdo o saayi ɗo ko honno needi ndi wa'ani on est ce que ko gotum ka changi ok haray komi wawata wiide ɗum ɗon déjà taw min on duuɓi ɗin to waha ko ɓandu ndu janɗi kono en vrai dire duuɓi ɗin to wa taw on faami kono noon gonko mi nanayno mawɓe noyna kon e sayon hanki e sayon hande no seedi seeɗa d'accord komi nanta ɓe wiya ko
on faami Naam. donc aray sa yon feƴƴu ɗon e fewndi ɗon ko seedi seeɗa Naam. on faami kono fof si tawi adiɓe en ɓen on faami en ɓattike ɓe en teddiniɓe donc e waway heɓugol batte seeɗa e ko woni ɓaawo ko wonno ɓaawo ko feƴƴi nam kon nam on faami Naam. ɗum ɗon fof waɗi ɗum ɗon needi ndi si tawi tun a ne'ike a yii e ɓurɗoma heccuɗoma ɓurɗoma andude a ɓattike mo a waɗi needi e teddungal hawnaki hocca e makko seeɗa on faami min noon haray duuɓi ɗin to waha miɗo wawi wiide haray ko génération goto ouais c'est la même génération mais quand même haray ko ɓenda ko nona woniri wo no ɓurda e programme yi par ce que no ɓurde ka gande no ɓurda ka c'est à dire sinama gandal yiilagol ngol no tawa e gandal janngugol ngol kadi en question no tawa e gandal c'est à dire goɗɗo eɗo wona gore ma miñirawo ma tatara miñirawo ma no ɓurma andude piiji hewɗi du coup ma heɗa wona an e goɗɗo promotion ɗuma goto tawatara kanko mo janggi ɓurma mare mo découvri piiji goo ɓurma yiili ɓurma donc te ko ɗum watta haray si min arta e mo siga ɗe lande donc haray on nani ɗo kadi c'est à dire no wona woniri wo musidɓe no wona woniri wo musidɓe faut que si tawi woni tun goɗɗo mo doit wonde responsable no nanirɗen noon o yi wonɓe en yewtude ɗo ɓen fop fi ko yowiti needi kon il faut que tun yiiti den e mawɓe meɗen ɓen en doit ka welsindade e mawɓe meɗen ɓen par ce que programme ji ɗin fof ko c'est à dire ko source d' inspiration on noon mawɓe meɗen ɓen ko source d' inspiration on ɓayɗen andi ɓe jokkuɓe fop ɗi programme ji ɗi o hiɗe woni ɗo e hande ɗo eno ɗo to la production no ɗo janggadi ko goɗɗo goo donc hiɗe wondi e hewɓe ga kono ɓeɗo fop on tahay so landike ɓe ko gotum ɓe woni haalde dikku ko mawɓe ɓen ko needi ndi sa heɓali needi a heɓata siga ko jokka ɗo kon hay ka télévision ɗo so tawi woni e ɓe wonanɓe en PDG ɗo ɓe wonɓe PDG télévision meɗen on vraiment ko mawɓe maɓɓe ɓe wondi ko mawɓe maɓɓe ɓe nanani ha si tawi woni hande ɗum ɗo no woniri ɗo ni dikku ala ko waɗirte tawata hara a bakaki mawɗo ma on faut que wonen ta ko mawɓe ɓen ko toon woni source d' inspiration on nous les jeunes générations il faut ko inete rétrospective kon rétrospective iɗen dowa wadde ɗum yiltitoɗen ɓaawo seeɗa wadde ndaari yeeso tun par ce que sen mbiyaari yeeso en heɓata ko jonni en conseil ko ɓaawo ɓe mokkobaɓe men ɓen kotiraɓe men ko toon heɓeten conseil musidɓe il faut que ande nun noon voilà haray juste entre parenthèse mais arta e tola production ɗo toujours e jahali maɓɓe ɗin programme ji maɓɓe ɗin manda tola production siko Guinée Bissau ɗo hakkude Guinée Conakry Guinée Bissau jusqu'à Sénégal siko ɗo tun woni ko ɓe waɗi taw e teppere maɓɓe oui donc ara miɗo wawa wiide ko hakkude Guinée Conakry Guinée Bissau Gambie donc aray ko ɗiɗo taw mi waɗi d' accord hawnake bawɗoɗe Allah kadi wonoya kadi ɓuuri noon kadi ko ɗum tori ɗe donc aray pour l' instant ko ɗiɗo taw o tigui jindi taw d' accord d' accord ok toujours mais arta e mum ko raɓɓiɗi kadi retour production mon on ko honɗum ɓay goɗɗo sino gollude haray c'est à dire mo yakitora toon piiji hewɗi o retour de production mon on ko woni nder toon kon ko honno production mon on ko honno wonirɗo nder toon onon en personne ok min gonno mi woniri noon en personne donc aray sina miɗo wakkili miɗo wadde yeru komi wawi kon e hoore production on donc aray miɗo inna goto tu wata gaynude on faami par ce que miɗo wawi wiide miɗo etanade hoore an debranade hoore a waɗa production mo moni wadde on on faami donc aray ko tigui waɗa yakaray noon ko sina e bawɗe Allah e jama on kadi d' accord d' accord so yimi landike ɗum noon du coup iɗo wawi investir de mbuuɗi mon ƴetto mbuuɗi mon naadon e ɗen golle ɗe jokkuɗon noon joni noon ko honɗum woni on artande onon ko honɗum woni ɗon gañude nder toon ko honno ɗum ɗon kadi woni e ardude quoi ok andi ko wiyete production kon e kala waɗo production wona e neɗɗo mo hawjata a faami d' accord par ce que
ina wawi wa remugol no wawi wa remugol na ñande sankuɗa naam na nde ñande fuɗata wa oui soña ɗum annoɗa d'accord defa ñama na nde production mo kono wayi a neeɓa e remude a faami d'accord a neeɓa e remude d'accord habboyoɗa soñoy gongol andi ɗo min faala komin faala wa toon artu yette ɓeya mi wola ni on ko ɗum waɗi hasi min landi ɗum noon par ce que ɗo wi o remude o remi maahi ɗo jokki toujours ɗo remude hara noon ɓay ko remirta ko ya soñu ko be ɓenda sa remi hande ɗa yowitama o janggo ɓenday si janggo mum hewti ko foti ko ya soñu ka donc haray mi anda ko honde tuma min andata ngal soñal ɗon ko honde tuma ɗum ɗon soñete par ce que na gontin tour rema normalement si a remi ko ya soñu ko honde tuma noon ɗum ɗo wawete soñede ok ɗum ɗon hara miɗo awide e bawgal Allah bientôt par ce que min mi wonni on min ni on production mo min wadde on ko produit jugol les artistes ɓe andanɗa hoorema ko débutant o faami mi woni produit jude o faami wonɓe fuɗɗade d'accord o faami doy doy meɗen ƴawra noon doy doy o faami tawti kadi donc promoteur yagal ngal miɗo ukkorade e muɗum par ce que no woodi ɓe mi ari mi tawi e mum o faami ko min e ɓen ɗo woni collaborude faire promoteur yagal ngal d'accord o faami production yagal ngal ande ko ɗum minni on ko piiji ɗiɗi donc production yagal ngal ɗum ɗon miɗo remude o faami no woodi artiste ɓe oti woni immodade kañum kadi miɗo wawi ɓen sitande wano homɓe seeɗa min ganda ko wano homɓe ok donc haray ɓen ɗon suuɗaki d'accord donc déjà min fen ɗo ni sa yeehi ka page en Facebook officiel sa waɗi PDG no recul yaltay o faami donc wano ka YouTube kadi no woodi fen ɗo ni artiste jomum mi woni produit jude mo inne MD Boy MD Boy wa d'accord o faami donc sa tappi ka YouTube kadi a yiyay ɗum ɗo no recul compilation ɓen ɗon kadi bientôt ka YouTube joni d'accord yalla newnu kadi neɓata inchallah yalla newnu YouTube on wonay disponible ko neeɓa d'accord inchallah ɗon kadi jamma wawa découvrir yiya mélange mo minnuno mi waɗi toon d'accord o faami d'accord donc aray ko wano noon no woodi kadi artiste ɓe buy o faami wonɓe Sénégal ɗo o faami ɓe o tigi yiide e mum ɓe jogitino kadi même temps Guinée Bissau toon ɓe ardi ga o faami ɓen fof o tigi yiitidiɗo tigi tigi on ɗum naɓidude voilà meɗen naɓidude d'accord o faami donc aray wono populaire faami donc Mr Populaire on noon kadi ko paykum komi joguiɗino Guinée Bissau fen ɗo ni mo Sénégal ga o faami mi waɗidanimo fitringle kanko e MD Boy e comment je vais dire Mboma Mboma faami on ɗon sommaɓe on woni disponible ka YouTube MD Boy o faami donc aray wano noon kadi artiste ɓe hewɓe o faami wono kumpaji o faami en ɗon fof o tigi kañum kadi yiiti tigi tigi on andidiri ɓe teddini o tigi donc aray inchallah golle ɗe wona e goote kadi d'accord ok yo Allah newnu ko rema kon soñe kadi par ce que komin faala ko c'est à dire komin faala ko yon soñu kadi mais yiya on kadi hara min anda wawi on soñi kadi donc hara ɓurta e men tu welde ɓurta e ɗimoɓe mom ɓen kadi welde ɗum di kuusi ɓe ɗimmojo mabɓe kamɓe kadi no progressa no ƴawa kamɓe kadi hara ɓe andi way ɓen aha ko ɗum ɗo men ni men faalira di ko warana yen jokkutu remane goɗɗo hara ko ɗumanta non hara e waɗa nawrde noon tun kono meɗen andi o lintiɗo piiji o explique ɗo buy ko wona seeɗa di ko meɗen andi awa meɗen sabbi ɓay aroye ɗo nde mi waɗi on kadi signal e feemu haysi ko appel inchallah haray on nani musidɓe toujours numéro no wooda 78 116 82 38 78 116 82 38 haray e ɗe wondi ɗo e Tola production immoranɓe Guinée Bissau ɗon andi hiɓe tawa e wonɓe producteur ɓe janɗuɓe ɓen e nder Guinée Bissau e gineta kamɓe en personne kono hiɓe tawa donc mo tawama noon meɗen andi haray
hiɓe naɓiɗi kadi e producteur ɓe est ce que Guinée Bissau taw producteur ɓe ɓen konno wondirɗon e maɓɓe taw par ce que minen no gasa ara wona onon tum woni toon producteur donc no woodi toon kadi woɓɓe no gasa ara wona ɓeɓe won ɗon kola golludude ka maison ɗon directement no woodi woɓɓe kadi ka yaasi du coup konno naɓidirɗon e ɓen ɗon kadi est ce que on ala ɓe ala on jartude client ma donc aray ko min ɗum donc si tawi oti wonko de kono gollirde laaɓa feere ala jama on ɓattoto ɗum faami on naɓidirali police hayde wotere hayde wotere d' accord par ce que ɓe oti tawi toon ɓe fof no teddini no ɓatti kadi on faami no teddini no ɓatti faami producteur ɓe buy promoteur ɓe buy faami hino toon janɗuɓe ɓe o tigi tawi wonɓe ɗon duuɓi faami mais toujours o tigi no ɓattiɓe d' accord no teddini ɓe no jonnitiɓe teddungal ngal ngal Allah e ɓe ngala fayodirde ha gonko ete kon hara min naɓidira e laamu d' accord par ce que déjà neɗɗon sa woni muññiɗo a wawa yaadude fof ko noon arayɗa wonde e jamma o arayɗa wonde e jamma ko ɗum ɓeni wayna laama sabirina ko noon ko ɓurano makiri no voilà Allah no wonde e muññiɓe donc goɗɗo no yo muñño so muññike o yaada e jamma on no way no wona woniri wo aray on nani ɗum ɗo kadi on andi e musidɓe aray toujours ne faut pas oublier les choses par ce que e miɗon andi neɗɗo ka e nder jahal makko ngal o feggoto ɗon andi ɗum ɗo neɓama haalede te kadi ko no woniri enen fof eɗen andi ko e nder ko yahata kon feggotoɗa donc iɗon andi so yi yewtiriɗe yewtirde ɗum ɗo ni ka nder émission ɗo komi hollu on tun émission on no wuttani bafal ngal fop wona innugol ko émission mawɓe ni ma émission paykoye ni ko fop mawɓe no jeeyi émission on fayɓe no jeeyi émission on sukaɓe no jeeyi émission on e jajiraɓe men bandiraɓe men kadi no jeeyi émission on c'est pour nous tous haray wona faade siko ɗum hande de wonde producteur janggo no gasa ko imamujo wondeten ɗo faɗɗi janggo no gasa ko joueur jo wondeten ɗo par ce que ɗin domaine ji fof jikkuji no toon nedi june nder muɗum haray hande iɓeɗo no sifanade en ɗo ko honno ɓe woni naɓidirde ɗimmoɓe maɓɓe wano artiste ɓe ma producteur ɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓe yeeto en kadi privé ji seeɗa ko yowiti e naɓidal maɓɓe kamɓe e mawɓe maɓɓe o yii ɗum fof no toon donc e toujours mi arta e mon ko raɓɓiɗi par ce que jama on e minen surtout meɗen woni yimɓe humpaɓe moƴƴa noon ɓay minen meɗen humpa moƴƴa hande ka fewndi ɗo o yaasi woni joni yaasi mo andanɗa hoorema ɓe ndahay honno mi wirata ɗum e pular du coup wonani fof joni hunde nde andanɗa hoorema en fof e wawatano jokkudude hunde wotere o gandi yaasi hande on min mi yiyay ɗimmojo an no créé ɗo tun goɗɗum e min kadi minna vraiment be mi waɗat siga mum du coup mi baramo ɗum au lieu nde mi ɗaɓɓita lawol min kadi nomi créira goɗɗum komi yahu mi ƴetta même qualité ɓe c'est à dire qualité e quantité fof no woniri noon kam makko min kadi mi adda mi waɗa ka an et pourtant hara min mi janggana kanko noon o janggan joni mi anda so yi mi ardi ɗon ko est ce que donc hawre artiste ɓe wiyaɓe hiɓe janggani fi artiste yagal ou bien woɓɓe ukki tun e mum ko ɗum waɗi hasi mi ardi ɗum par ce que woɓɓe yiyay ɗimmojo mum no ukki tun kañum kadi ara ukko mi anda so tawi woni ɓen kadi donc ok ɗum ɗon fof kadi no wona par ce que déjà min no mi inniri on ɗo ni o compile momin créi no recul compilation Guinée Bissau wano noon mamin ari min notti no waɗi communication wano noon faami voilà buyi majum no tun ari ni miɗo tawa komi artiste komi nini faami donc mi wi ala probléme mi wikkaki hay goto on faami par ce que so daari premier réunion momin adino wadde o nam jama on no heewi tew heewi tef on faami nam kono ɓa affaire o yeehi yahama ɓe tawide ko soobe wona no soobe o naati oui on faami talaji ɗin fuɗɗi yaltude on faami tigi tigi o ko ɗon min andi woɓɓe no janggani woɓɓe janggana on faami donc mais fof ala fen ɗo tawi sennodirama oui ɓe condi oui on faami nam kono si tawi a noddi tun a
fuɗɗi ke sennidirde kala yiya e hoore mum a faami kono no woni yaarude noon doy affaire o golli hoore mum c'est vrai a faami affaire o golli hoore mum toujours kadi ɓe jannganaari ɓen toujours ɓe inni yo ɓe ɓato annduɓe ɓen anndinaɓe on faami annduɓe ɓen anndinaɓe o faami par ce que minen komi woni wadde kon fof no rewi laawol o faami a ara signa anndoɗa bâtiment o faami jour studio si hewti ara mi waɗama test taw amo o faami ɓe ganda sika a jangganɗo sina a jangganɗo andino on haɗa e ɗuɗuɓe wonde toon artiste par ce que so ye mane women maƴa on andi allez-y ɗum ɗon min haɗata ah d' accord o faami e so tawi wona yo waɗa e test ɗon de haray men maƴe ɓe waɗa e test de e awa waɗi piiji ɗi awa nane o kala yo ɓatto D'accord. annduɗo o janggana ha moƴƴa on faami Oui. si ukko sina ɗum wona hersa wona soñdia Vraiment. o faami wona retard kadi vraiment o faami piiji ɗin fof gon koyde kon woti ɗiɓaɗo annduɓe ɓen ha anda oui o faami d' accord ko ɗum ɗon min mi wawata wiide e jeunesse o ye d' accord on nani Saydou Sow no yimmuno goɗɗum mi arti ka hoore anno ki sa wo sikki gayni hara gaynali ko ɗum ɓuuri yurmude no yurmi quoi du coup goɗɗo wata waɗu semblant wata ko ɗum portoɓe mi inni s'improvisionné wata maƴutu ukkoɗa e hunde nde anndanɗa hoorema a tenata fi ɗimmojo ma waɗi jiñugol moƴƴade musidɓe faut que kala ko ukkotoɗen e yi hay wonɓe yaade leyɗe portoɓen donc si ɓe ƴetti décision hay si ɓe maayay ka ndiyan kono ɓe yahay hay si tawi noon ɓe luttay wona e naɓugol ngala ka koyngal tun ka ndiyan inna yeɗan ɗo no ɓuuɓi mi yarotelen ɗa ɗon ɓuuɓa ɗon si mi yani nder to mi wondata glace non somo indike para cikkoto an faami haray tigi tigi on waten maƴutu ukkoɗen e programme on ɓay on nani test waɗete donc kala noon ka test watte hande ko gandal gollirte e yeeso ton on faami haray talan on on tigi ko talan on wona ƴettowede yeeso ton haray hiɗen duwa watande yilla côté ji ɗi fof par ce que so daari hay ko Facebook ma woɓɓe no yalta TikTok n'importe quoi du coup ɓe andana fi mum ɓe anda règle mum on quoi du coup ɓay tum woni kamɓe ɓe heeɓi téléphone Android ma ɗuma donc ɓe woni liberté total waɗay koɓe faala haray ɗen duwa accude ɗum musidɓe ok haray ɗum ɗon kadi yo won entre parenthèse mi arta e monsieur Tola ɗo Tola production on andi no woodi komi lantoto seeɗa e fi ko yowiti wano enen hakkudeji men koyente ko gañanadi jikku manana yimɓe no añidirana ma c' est à dire ɗum ɗon koyente gañanadi kon mi dasi ɗon falti e mum seeɗa koyente gañanadi kon ok gañanadi moƴƴa donc aray kala jikkiniɗo ɗum ay mo be analyse mum haray o jikkinike jikku bonɗo gañanendi wona ko moƴƴi voilà gañanendi moƴƴa gañanendi no haɗana bano adama piiji boyi o faami koyen julɓe o faami julɗo andiraka ɗum d' accord julɗo duwaka jikkinorade gañanandi d' accord o faami gañanandi ala hay fuy ko nafi o faami d' accord sina lorra vraiment gañanandi e jama o accu ɗum ɗo o faami se yiɗidirani en nafidiri ko ɗum ɗo wata e wallude gañanandi hay fuy ala ko nafata oyi d' accord gañanandi hay fuy ala ko nafata d' accord hunde nde anndanɗa hoorema hiɗa duwande ñamude ko ɗa duwa ñamude accutumo ñaama faami mo kala e arsike muɗum d' accord gañanandi haray tigi tigi on ko hunde nde julɗo duwaka jikkinorde quoi d' accord ko aɗon mi wata wiide gañanandi moƴƴa on andi en hiɓuno kadi artiste ɓe men kummaluɓe yimmunoɓe ɗum yalla inno ɓe yaafo c'est ko bafata ko yimmuno fi affaire gañanandi si j'ai une bonne mémoire quand même o yimmuno fi ɗum donc haray on nani ɗum ɗo kadi musidɓe gañanendi moƴƴa e monsieur c' est à dire Tola production sinama Tola production min nana inde production on ko gonga kono est ce que ko produisegol yimɓe ɓen tun woni kadi golle mon kano woodi kadi toon ko wonɗon e naɓdude producteur yagal ngal ok est ce que no woodi golleji goɗi wonɗon naɓu wodude hara wona produisegol ngol tum bien sûr ɗum ɗon oti no woodi golleji personnel ɗi woni wadde voilà o faami débriyade bon koyete kon
hocca dépense no ɓe innirta noon o faami si événement kadi wano kotiraɓe am ɓen si waɗi toon événement ji foti ara participa waɗa yeru ko wawi kon o faami donc aray ko noon o tigui woniri e programme o si événement ari foti ara participa waɗa kañum kadi ko wawi ko wallito kotiraɓe mum ɓe o faami andora piiji buy kadi e promoteur yagal ngal o faami donc aray ko noon o tigui woni gerdude ok musidɓe on nani tola production no ɗo joni noon on andi ɓennayi hunde kala e saayi muɗum donc tola production no ɗo mi anda madan on sino darden ma est ce que madan heɓaki taw ma est ce que pay koy kono darden donc mi anda ɗon kadi ko honno est ce que madan on no darden ka madan on ala ɗo taw way madan on mi accumo toon d' accord voilà c'est le no mi famiri noon madan sonna yo no toon ne d' accord bien sûr par ce que piiji ɗin fof gon goyete kon voilà sa wawa timmude ko fof ke ɗum ɗon wooda c'est vrai on faami ɗum ɗon no tawa karay ɗum ɗon no tawa nam on faami nam en tawru ɗum ɗon mawɓe men ɓe inchallah o tigui négligeal ɗum ɗon d' accord c'est bien c'est bien te courage haray o weltanama a yi musidɓe en famay ko wirni no gasa men mi wawata landade ɓe fof piiji gon toon kono ɓay tum woni ko cadre ɗo wonnen ƴettude ko ɗum waɗi haray koye o cadre ɗo tun min mari komin yewta komin mari kadi komin landoɓe sina ɗum no woodi buyi komin landoɓe kono ɗum ɗon yowitaki émission on ɗo donc ko yowitaki noon émission amen on ɗo min toñata min ɗum kadi noon min yafatako kadi on faami ɗon donc min alaɓe toñude gon sengo ɗon kono toujours takko kalere om adoto ɗo lannugol tola production ɓe yewtoto en seeɗa ko honno c'est à dire Guinée Bissau hande si innama Guinée Bissau vraiment ɗuɗuɓe no apprécie wano surtout saayi ɗo sattidiji buyno yaltude surtout ka pays men wano Guinée Conakry mi anda wonɓe so ressortisamɓe men ɓen jooɗiɓe Guinée Bissau toon ɓen yerno famirɗon noon ko honno ɓe wuuridiri e jama jibinande Guinée Bissau nden yerno andi ɗon ɓay silan andi si événement waɗi haara ɓe fof yiɓe nder toon mi anda so tawi woni ko honno yirɗon ɓe toon est ce que pottal no hakkude maɓɓe ou bien luutodiral no toon ɓa haray pays ɓe jikku mum e éducation mum ok ɗon ko noon woniri donc jama on toon minen fayda ko ɓuura jikkinede kon si tawi e waɗi événement ko ɓuuri hewde kon innaali leƴƴi ɗi a heddi ɗi yahata participata kono ino fanɗi o faami ino fanɗi kono toujours jama on no muññi e ɗum ɗon est ce que eɗen ɗuuɗi to donc ndingo miɗo awa wiide en ɗuuɗa toon haa on faami en ɗuuɗa toon haa faami to jama on kadi naɓir hakkille muɗum e ɗum ɗon jama on toon enen guinéɓe ɓen en ɗuuɗa toon haa o faami d' accord donc aray min on komi yii kon da o faami komi yii kon jama men on ɗuuɗa toon ha wano no ɗuuɗiri wano ɗo comme Sénégal ɗo comme voilà o faami comme donc aray habitant on no seedi quoi d' accord no ɓurda buy aray noon enen jama men on participa e piiji maɓɓe goo toon o faami no yaha toon événement ji maɓɓe goo faami oui c'est vrai c'est à dire c'est mauvais éducation mum par ce que enen ka yarɗe woodi ku en tolnayi en tolnete voilà c'est tout c'est vrai on nani goy o andi c'est à dire o andi piiji ɗi enen e jettirta ha sengo woto enen kay si waɗiri wano siɓe waɗi événement e yaayi enen ko ɗum woni en habbaki tun wigol ko bon ɓeɗo ɓay woni ko ka haala ɗo ma ko ngol leñol ɗo non enen en ala ɗum diku si kala ka waɗiri pan e yaayi andi no contraire e woɓɓe goo ay woɓɓe goo kañum so woni événement ji ɗi woni wonaɓe maɓɓe ɓen di ku ɓe participata donc haray e wawata ferude ɓen noon kadi par ce que ɓe finuɓe tawi mo ɓe no fini tawiri noon no jokkira noon kamum ko noon ɓe jokkirta wawata changeude donc nani ɗum ɗon kadi e wonɓe min guinéɓe wonɓe toon ɓen no gasa kadi ara ɓe investisi no gasa ara ɓe mari piiji gon toon est ce que ɓe ala ka bonnanede wano ɓayno gasara no woodi waɗɓe boutique ji ma magasin ji ma jogiiɓe otoje ma waɗaɓe taxi mi anda so tawi woni ɓe ala ka hawrede maɓɓe toon e affaire bononda ni
ɓay haray koɗo ko koɗo rek koɗo voilà ok ɗum ɗon haray tigi tigi on hino waɗude hino waɗude seeɗa d'accord hino waɗude seeɗa kono e ɗum mum wonko e te kon laamu ngu ɗon kadi ni donc eɓe jonni en garanti ɗum ɗon si ay balɗe feƴƴuɗe ɗo musidɓe men woodi ɗiɗo waraɓe ɗon wono gasa jama o yii programme o faami kono tigi tigi on laamu ngun jonni en garanti ɓe naali wattata kono yawata faami donc ara jama men o wonde siɓe memminike toon ɓe yana e siɓe men ɓen ɓe waɗa piiji ɗi andanɗa nano duwira c'est vrai faami kono toujours enen koye ɗum ɗo wonde muññade e yondinoɗe macce garsike on mengo donc te kon ko ɗum minnata jama on e guineɓe ɓe ɓe jogodira taɓe ta woɓɓe go wikko en enen kadi wikkodire no selli jogodiren yurmodiren nam faami si goto memama ara ko fof mema on faami ten jaɓu séri dago fof woni hunde wotere e jogodiren mema ɗo en fof immoɗen daroɗen on faami par ce que enen kadi gonko e te kon e na en futtuɓe no woodi ko iwɗen on faami vraiment e donc aray e min naali buyno andi on faami kono yogaɓe no andi e enen Guinée Conakry ko honɗum wallitiɗen pays ji yoga takkoɗo vraiment jama o si yeey ka histoire way anday donc aray ko ɓa tun hewtirini hannde kono toujours e yawa muyɗe Allah ɗe faami si Allah muyi hunde goɗɗo ala feere ara koye ɗum ɗon wonɗe muññade wakkilo ɗe aray wonaɓe bonnanede ɓen aray ɓen toriɓe muññagol o faami ɓen toriɓe muññagol donc ɓe wakkilo hara ɓe ninsitaɗe Allah wona e ballo nam Allah wona e ballo par ce que allahuma amin pardon par ce que ko ɗon profitata taw hiro wano ɗen yiiɗo oustage ɓe men donc oustage ɓe men ɓe hewnuno Guinée Bissau toon donc woɓɓe taw hewti ka ɓoggol jaka ɓe jette ɓe ɗo taw assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi on jarama goy ɗon e jaam janto alhamdulillah na ala toon iɗon janto janto yedde Allah ko on ɓe ko on to ko Diallo Mamadou Lamarana jooɗiɗo ɗo e Medinari 23 angal 4 aray félicitation e invité de jour grand dion ne merci way eyyi ok ara o salminama o weltanama ko noon tigui bien félicitation e artiste makko yagal ngal mais yo tonu voix makko on seeɗa na d'accord vrai ok nani si Allah jaaɓi ok ala probléme o weltanama ɗon e angal 4 ok aray jama fof weltanama kadi vraiment merci ok merci way félicitation ok andi ɓeɗo ko yette baɓe grawata fel ɓeɗo ko yette baɓe ni quoi ko ɗum ɓe voix on ko ɗo hatti andi ɓe no ɓuuɓi andi Sénégal nin no ɓuuɓi susta ɓuuɓol ɓe ko Guinée Bissau yuri voilà ɓe ko ngulendi tum ɓe andi ok aray o weltanama donc o yi mi yi événement surtout conférence islamique waɗi ɗo e ɗe balɗe ɗo ka meɗen toon e oustage ɓe mi yeehi toon senino toon vraiment kamɓe délégation molanaɗo e golli toon e vraiment ɓe walliti jama toon andugol piiji ɗi andano mi ɓuuri tañinano gasari ɗon toon ou bien way docteur ɓe men voilà kumbaloɓe senike toon merci beaucoup docteur Mamadouri Bari donc aray ɗum ɗon koye ɓawa waɗi d'accord hay min ɓami ɗum ɗon tigui tigui on ngal Allah mi welti moƴƴa vraiment on faami min no fonnowo hara min kadi miɗo tonnu on faami ara ɓe senike toon e seenoyo labaɗo donc ara jama men on toon fou e jaɓɓike ɓe kadi werniɓe tolniɓe donc wanono ɓe yewtiri noon d'accord ɓe weltike kadi moƴƴa vraiment faami aray tigui tigui on miɗo toro jama on yo ɓeydir ni gonko yete kon so yi mawɓe men wano sifa ɓen ɗon kala ko ɓe ari en fof mottodiren on faami tolnen ɓe iwtiren ɓawa maɓɓe en heɓay piiji yogaji ɗi andanɗa hoorema e wawa nafitorde vraiment haray tigui tigui on kamɓe docteur kadi ɓe salminama ɓe jarnama ɓe weltanama senagol ngol tonɗen vraiment haray ɓe jarna ɓe weltanama moƴƴa
en weltanike ɓe moƴƴa du coup e yarlini kadi par ce que e yi accident waɗno e nder e jahal maɓɓe ngal hiɓe iwde ɗon ɓe yaha ko manda ka wiyete pamala puɗo esconto ba ngaabu pardon hiɓe haari ɓe fokkutuno toon kadi waɗugol la même chose koɓe waɗi kon ka meɗen ka capital ɗon mais malheureusement ɓe haaɓi e nder kamɓe wonɓe yahude ɓen woɓɓe waɗi accident e nder muɗum woodi heddiɓe toon donc eɗen torani Allah eɗen torani ɓe yo Allah o hinno ɓe yaafo naada ɓe aljanna yaafoda ɓe yaafaɓe vraiment way e jette kadi ɓeɗo toon men ɓe assalamu aleykum. Waleykum salam. On jarama e ɗon e jaam. Ala toon. Jantu yettude Allah ko on ɓe ko on to wonɓe Medina ɗo wonen men noddude. kere inde nden buumike on no inde nden buumike awa ko bisimilla mon en salmina ɗon inviteze mongo. nam awa o salmitimo noon kadi eɗen hiiromo ɗon awa ɓe hiwritike on kamɓe kadi mema ɗon ko siɓɓe maɓɓe ɓe lumba yara ɓen hara ɓe andi lumba yara ɓeɗo kadi ɗo ko yette baaɓe ko anda sata ono gongoy ko ɗum tigui no inde tum ɓe lumba yara ɓe gara ɓe andi d' accord konto e kamen kaka maɓɓe ɗo landeɓe ɗon koɓe ka maɓɓe ɗon d' accord awa ɓe faami so Allah jaaɓi joni ɓe faami ok merci way Aliou ça va jarama welde yamtunoge jaam ok awa weltanama merci beaucoup awa on nani donc aray ɗe yarlini ɓen fatoraɓe ɗon vraiment ko moƴƴuno koko moƴƴe ko ɓuuri moƴƴude ɓe jokkuno e kono ayi Allah ko ɗon nodditiri ɓe donc no yurmi ha kono e weltanike ɓe kañum on docteur moƴƴa noon ko ina seeɗa eɗen tori kadi yen heeɓu e siga mabɓe wawi ɓe ni yalta yaaha ka pays ji ɓeydana e jamaji ɗin ko yowiti e gandal ngal kon par ce que a nani needi e jikku andu gandal ngal no takki ɗon par ce que si ɗum ɗon ala to haray ɗumannaki donc mi anda sino woodi ɓay e gonkoynte kon ɗo ayne ko continue tum fiwata lanno kono leero no ɗumannani en seeɗa di coup aray e neɓata leero naggay mi anda so tawi ko yewɗen ɗo kon fof e ko honɗum marɗon kadi ko ɓeyta noon jamaji ɗin par rapport e affaire régime noon en affaire producteur galon e affaire needi jikkuji on gabe mema noon en seeɗa e fi yo jama ɓurtu famude mo ɓe anda ko honno duwa jokkirde sengo mum o ok aray miɗo aɗa taw ka needi e jikkuji d' accord hara e jama on yo jogo needi ndi d' accord jama o yo jogo needi ndin ɓatto mawɓe meɗen e anduɓe ɓe ɓe andinayi on faami d' accord teddineɓe hannu en teddinde ɓen donc ay ko ɗum ɗon mi yeynirta jama o d' accord donc si wi ɗon kadi wono ka producteur ɓe e ka promoteur ɓe on kadi haray toujours miɗo yamira jama on jogodiral e wallidiral on faami e yurmodiral donc haray hara en sendidirali hande e promoteur ɓe wonɓe Sénégal yo wasi ko Guinée Bissau ɓe jooɗi wonɓe Guinée Bissau wawa noon kadi wasi ko Sénégal jooɗi wonɓe onno Sénégal wawa kadi wasi ko Laguine jooɗi wonɓe Laguine kadi wawa wasi ko Guinée Bissau jooɗi fo yuɓɓodira wona hunde wotere on faami par ce que ko hunde wotere on faami ko nokku gotu iwɗen ko nokku gotu kadi fewruɗen on faami yurmodire wonen hunde wotere wallidire mo kala ko wawi kon walla oya on faami donc haray ko nanganɗe wo on sayi welay fi on faami kono mo kala si woni koru an beɗu an e haray tigi tigi on aɗa satti haray moƴƴali e min on ko min nata haray e yona seedande guinéen c'est guinéen guinéen c'est la famille on faami Afrique c'est la famille hunde wotere Afrique ko nene goto baba goto faami haray tan jaɓu seedude donc haray ko ɗum ɗo mi toroto jama o vraiment to la production imoranɓe en Guinée-Bissau. Voilà les téléspectateurs, vous l'avez compris, nous étions là avec notre invité, notre frère, notre grand frère Tola Production qui réside actuellement à Guinée-Bissau. Vraiment on profite
C'est ici que nous allons profiter de lui donner le faveur ou le ferveur même de continuer son combat avec ses collaborateurs, avec même l'autorité ou les autorités, disons comme ça, et avec tous les citoyens. Parce que, vous savez, le travail, c'est pas facile. Pour travailler avec les gens, c'est pas facile. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Parce que nous allons nous rencontrer beaucoup de difficultés à travers l'éducation des gens et à travers aussi le caractère, les différents caractères des gens. Parce que chacun a son caractère, caractère personnel. Est-ce que vous voyez, c'est là-bas le problème. Mais nous tous, nous devons éviter des problèmes, surtout des grosses anomalies. Des grosses anomalies. On doit mettre ça à côté pour qu'on puisse s'entendre et qu'on puisse avancer. Parce que bientôt, nous allons créer les États-Unis d'Afrique, Inch'Allah. Parce qu'on est fiers d'être africains et on est soudés. Personne ne peut c'est-à-dire venir nous déstabiliser. Non. Nous ne sommes pas là dans ce cadre-là. On est juste là pour s'unir. C'est-à-dire qu'on n'entend femme nabideng. Voilà, sans plus tarder, parce que l'heure c'est l'heure. Peut-être nous allons nous retrouver ici la semaine prochaine, Inch'Allah, sur notre plateau du Jama TV. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, on vous souhaite une bonne nuit. Et surtout, on se reprend la semaine prochaine, Inch'Allah. Bye bye. Merci.